Qiniso wakacele ngifike la kaThanda ngo-2013 ngina 10 years. Izikole zazingakavulwa kusavaliwe ngaleso sikhathi, so safika kuvaliwe ngala. So mase kuvulwa ila kuzobe sekubonakala kahle khona noku-attenda yabo ukuthi attenda yiphi program. 2022 ngase ngiqedile umatric-ke kwase-ke ngithola nami lokhu njanani offer ukuthi ngikwazi ukuba la enganeni. Bro, into engangijabula lapha, abantu they like say izinto ukuthi vele uhlezi lapha what, but mina lokho ngangithathi as if into nje, but mina ngangisaqhubeka because ngiyathanda ukuskate, ngiyathanda nokuya kaThanda. Give back to ingane manje ngila ECD nje, like lento eyenziwa kumina imanga ilikhombisa ingane ke manje ukuthi like impilo kanje wenza kanje. Izinto eziningi zabo sezinokubhekeka kakhulu because khona leya part leya kubantu besilisa engabonakali ukuthi khona ubuhle kubona. So mina as a male nami ngingabanga nesithuba eliningi lokuhlala nobaba, so ngifuna ukuthi njengoba ngila at least iy'ngane ezingenayo i-male figure emakubo noma abangajwayele abantu besilisa babe comfortable. Abantu besilisa ngabe ukuthi yazi ukuthi khona umalume alright ophilayo okwenza okufundisayo. Ngiyawuthanda uThanda. Okokuqala lokho like uThanda wenze lento le angazi but ungenzile ngumuntu manje, ngumuntu phezulu if it wasn't for Thanda, maybe mhlawumbe ngabe ngisemgaqweni, mhlawumbe ngabe ngisemva kwesitolo manje, mhlawumbe angazi, mhlawumbe ngaba ngiphilanga for a while because ubaba washona ngisamncane yabo. So angazi ukuthi if it wasn't for Thanda ngabe ngiyini manje because yonke into eyibonayo manje ingenxa yaThanda.